Sa sigurnošću možemo da ustvrdimo da je ovo zaista jedan istorijski moment za razvoj jednog od najznačajnijih turističkih mjesta u Barskoj opštini, Velikog Pijeska. Danas smo zvanično pustili u funkciju novoizgrađenu vodovodnu mrežu koja se radila u prethodnih par mjeseci. Investicija vrijedna blizu 112.000 eura podrazumijevala je izgradnju cjevovoda u dužini od 478 metara, što sa ranije izgrađenom infrastrukturom u prošloj godini čini funkcionalnu cjelinu ukupne dužine skoro kilometar novoizgrađene vodovodne mreže profila FI 280 i direktnim priključkom na sistem regionalnog vodovoda. Time jasno potvrđujemo da lokalna uprava želi prije svega da ispuni sva ona obećanja data 2018. godine koja su se ticala prije svega vodosnabdijevanja do sada bezvodnih područja naše opštine. Prošle godine u avgustu mjesecu smo pustili u funkciju izgrađeni vodovod u naselju Svet Ivan, do tada bezvodnom području, i danas smo zvanično pustili u funkciju i vodovodnu mrežu na Velikom Pijesku, time stvorili jasne pretpostavke za dalji razvoj infrastrukture, ali i poboljšanje turističke ponude jednog od najznačajnijih turističkih mjesta koji iz godine u godinu bilježi sve veći broj turističkih posjeta, pa čak i danas kada se obaraju svi oni rekordi u dijelu turističkih posjeta ovog značajnog turističkog mjesta.